Kako se vi spominjate te bolnice? Prej ste omenili, da je tudi partizanski pesnik Karel Destovnik Kajuh bil tu. Je. Kakšne imate spomine na to? Lijep, mlad je bio, partizani su svi sirotni nako bili, a on je bio, vidlo se da je, kako bi rekla, bolj gospodski tip bio. Partizani su bili, ali on je nekako na svemu, i na robi, i na ponašanju, na svemu. Ja sam, jedan put imali smo ganjaka, vani. Danica zove mene, što je? Hodi bum ti nekaj poveda, samo šalu je gonio uvijek. Hodi bum ti nekaj poveda. Ja dođena sam bila ozbiljna. Sonce sije. Sve sam to prvo znala njemu. Drugi put sam nosila vodu tamo kad nam je sve izgorelo pa nismo imali vode. Doljan ima do 14 metri dolje. Kako su bili, gdje su ti ljudi pod gorjancima našli 14 metri duboko da su vodu iskali. Kakva je to sirotinja i bijeda bila da su mogli to naći i pamet. I onda sam nosila na glavi onu uvaču velom škafu vodu i tamo smo imali jedan pod i uzak pod bio, a on ide pa prema mene pa vamo. Preda me, zeca se, razumijete. A mene je bilo dosta, ja pustila tu vodu pa po njim povesila. I bio je u bolnici. V kateri bolnici? To su bile, od tu i gore sva sela su bila partizanske bolnice. Svaka kuća. Katera sela? Doljani, Dučići, Pilatovci, Bulići, Malići. To su po selima bili, svaka kuća je, koja je imala 2 prostorije, 2 sobe. Jedna je bila kao veća, jedna je bila malo manja i u sredini je bila kuhinja, razumijete? I jednu smo mi imali, domaćini, vlasnik recimo i družina, jednu sobu, a onu drugu sobu smo dali za ranjenike. U našoj kući kad su bili, tamo je ta manja soba bila, žalosno. 13 je njih ležalo, ono što smo imali smo morali vrći van i donijeli slame i na slami njih 13 ležalo. 13 bolesnih ranjenika i kad se koji čio po noći okrenuti. Tako su natjesno bili da se jedan mora okrenuti i da su se polje svi jedan za drugim. To sam si dobro zapamtila. Jako su se mučili ti partizani i ti ranjenika, ali su sve poštivali. Ja znam, Čarkeza je bio u bolnici. Tu mu je, Čarkez je bio u bolnici, ali svi oni država svijeta gdje ko je bio ranjen, ko je njima došao u reka, oni su njega primili i liječili kod svoga. Da je Čarkez, ja se ga sjećam, ovako kako je ležao na položaju, tako mu je metak tane, došlo u rit i to mu putovalo ispod srca i kroz vrat i tuj, taj metak. I onda su mu u Doljanima bio u bolnici, a u Vulićima je bila prava bolnica gdje su bili Kanoni je bio, doktor Kanoni, on je bio direktor u Polju. Tavčar je mene tu i ruku operira, doktor Tavčar. Polje još i njegov sin kad je došao iz partizana. I onda su, velim, po selima gore su operirali i u svakoj kući su bili. I taj je kako bi rekla, i on je bio, a što je njemu bilo Kajuhu? Ne znam da je on isto bio u bolnici. A je to bilo še za časa italijanske okupacije? Da, još su Italijani bili, ali kod nas nisu bili. Kod nas nisu bili Italijani, su se oni povukli, ali je bilo, teško je bilo, da. Ali velim, svaka čast, partizani su, jedan Švaba je bio ranjen, ovo nije usnice, ima, i sad imam 50 maraka, ću vam pokazati. Što je, moj brat mu je bio simpatičan i onda je s njim govorio, baš sam si uzela to sobom, 50 marki, to je mome bratu pokojnome da taj Švaba za uspomenu.
Na, pogledajte. Ne, razgrnite vi, razgrnite vi. Ali imam ja još, pa ću strgati. Ne, malo pa tak dvignite da bo lahko kamera posnela. Ovako kreni, ovako da, Tak. da on vidi, da. Dobro. Je, super. I brat je polje prošao u partizane i on to mene da ja to čuvaj. I